Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, Topic 3, on Teaghlach. Level A1, Topic 3, on Teaghlach, the family or the household. Rannóg a 30 on Banc Teanga. Section 13, the Language Bank. Agus beg an bilog on Banc Teanga uit don gníomhaíoch seo, and you will need the handout, Language Bank, for this activity. Links to the handouts are in the description box below. Manglam folklore, word jumble. Lé na focail seo a leanas an aithníonn tú iad, scríomh amach iad san ord ceart. Read the following words. Do you recognize them? Rewrite them in the correct order. Craw cree cartuchan. So heartbreak corrections. Iran on Muntor Earth Kauru lesh conan aber walya a cartu. The teacher asks you to help correct the homework. Lay an schlacht seo a leanas agus cuir lína faoi éon bhotún a thugann tú faoi deara. Read the following piece and draw a line under any mistakes you notice. Scríomh an rud ceart os cionn an bhotún tá de motún ann. So write the correct version over the mistake. There are 10 mistakes to be found. Mar hampla is ishe emer o cheallaigh should be is mishe emer ní cheallaigh. An féidir leat an chréile seo a líne isteach bunathe na ceartúcháin a rinne tú sa slach sin. Can you fill out this grid based on the corrections you made in the piece? Féach an sampla mar thrór. Use the example as a guide. Iver 3, den iirecht na frosí seo a leanas a aistriú. Try to translate the following phrases. Iver 4, mat seáil na hanamachal leis na hadiachtaí sealbhacha cuí ón gghearcail agus scríomh de gheart. Match the nouns with the correct possessive adjectives in the circle and write them correctly. Fragrí Simone. Seo iad fragrí Simone. Cad iad na ceistena. Scríomh na ceistena cuís na spásanna cuí. Here are Simone's answers. What questions was she asked? Write the questions in the spaces provided. Slinta. Is múntóir tú? Caithfidh tú anamnacha na dáltaí a scríomh as Gaeilge. Seo nós a thorlíns na bunscoileanna in Éireann. Chríochnaigh an rolla seo. So you're a teacher and you must write the students' names in Irish. This is a custom in primary schools in Ireland. Complete the roll book. Ná déan darmad an nasc idir mach agus nic, ó agus ní, sévítar na chunsan a hógan sévú nor a úsáidtar ní. Don't forget the connection between mach and nic, ó agus ní. Consonants that take a sévú are lenited after ní. Líon na barní, fill in the blanks. Lé na habartí seo a leanas, rownigh na fragrí cearta agus scríomh na fragrí na spásanna cuí. Read the following sentences, select the correct answers, and write the answers in the spaces provided. Chríochnaigh an chórá. Cad déir áine le pól. Cuir an litir cheart, A to G, isteach I ngach barna híos chun an chórá a chríochnú. What are áine and pól saying? Put the correct letter A to G in each of the gaps to finish the conversation. On profile I rúil, virtual profile. Profile I rúil, virtual profile. So, chroigh tú profile I rúil deire aine de hain. So you created a virtual profile at the end of Unit 1. Beg to occur leis an profile tar éis gach aine nua. You will be adding to the profile after each new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an ólas atá sa profile I rúil. Chun clachta I dhéanamh tú féin a chur in aithne do dhuine. So you can use the information in the virtual profile to practice introducing yourself to someone. Ní gá dit do Henry persanta a úsáid.
You do not have to use your own personal information or details. Déad fád a thabhairt a úsáid agus profil bhréagach a chruthú. You can use your imagination and create a false profile. Agus inis, líonaisteach, and now fill in the following: Stádas Pósta agus Teaghlach. Your marital status and a bit of information about your family household. Mar hampla, Stádas Pósta single, Teaghlach tá ceathair I mo Gaeilge mé féin mo hisismitheoirí agus mo chruthóir. So marital status single. There are 4 in my family: myself, my parents, and my sister. Ever trídeag an Banc Teanga Freagraí. Section 13, Language Bank Answers. Manglam folklóra, word jumble, ever hain ceathair, ever dó fear, ever trí ochtar, ever ceathair buachal, ever cúig cálín, ever sé bhaint, ever seach deithnúr, ever hocht duine, ever ní trúr, ever de seair, ever hendeag seachtar, ever dóiag ban. Agus crá crí cartacháin, Teaghlach is mise imer ní chealaí. Tá mé mo chónaí I géirí le mo Gaeilge, tá Teaghlach mór agam, tá seair I mo Gaeilge, maithair, mo mháthir, mo bhairt trafúracha agus mo ghrothair. Seán is anam do mo ghrothair. Ever a dó, tar éis mo chuireann tú séimhú chunsan, tar éis do chuireann tú séimhú chunsan. Tar éis mo chuireann tú apostrophe, apostrophe, ribh gota, chuireann tú D apostrophe, ribh gota tar éis do. Ceartúcháin ever trí, A mo chlann nó mo Gaeilge, B dar chéile, C mo fáistí, D mo ghrothair, E maithair, F danan. Agus ceartúcháin ever ceathair, A D úsáid, úsáid is apostrophe, B mo, C do, D mo, E M úsáid, F do. Freagraí Simón, cad is anam dit, cé as tú, an bhfuil tú pósta, an bhfuil páistí agat, chá bhfuil tú a chónaí. Agus shahid na freagraí slinta, and here are the answers for slinta, surnames. You can pause the video so you can check them or refer to the answers on the handout. Agus líon na barnaí, iver hain, A, iver dó, C, iver trí, B, iver ceathair, C, iver cúig, A, iver sé, C, iver seacht, B, iver hocht, B. Agus na freagraí, líon na barnaí, and the answers for líon na barnaí in complete sentences, tá ceathair páistí agam, iver dó, seo é mo ghrothair clíomhín, iver trí, a cheann, an bhfuil páistí agat, iver ceathair, seo é mo ghrothair fanúla. Iver cúig, tá mé pósta le máire, tá trúr páistí a gcuin. Iver sé, seo é maithair líon. Iver seacht, seo iad mo fáistí, Ciara agus Ruairí. Iver hocht, tá trúr páistí a gcuin, beirt inínacha agus mac amháin. Críochnaigh an chóra, finish the conversation. Iver hain E, iver dó B, iver trí C, iver ceathair D, iver cúig F, iver sé A, iver seacht G. Agus inis an chóra, and now the conversation, tá na freagraí dearg. The answers are in red. Paul, a Anya, an bhfuil tú pósta? Anya, tá mé pósta le garód.
an bhfuil tú féin pósta? Pól. Níl, tá mé single, an bhfuil páistí a gcuibh? Áine, tá, an bhfuil páistí a gatsa? Pól. Tá beirt fáistí agam, síle agus níise is anam dóibh. Áine, an bhfuil tú scartha? Pól. Níl, is bantracht fear mé. Cé bhéad páiste atá agat? Áine. Tá ceathair páistí agam, trúr inínacha agus mac amháin. Pól. Agus cé é seo? Áine. Seo a ghrifiúr ímar. Ímar, seo é Pól. Pól. Das bula leat a ímar, chuna sa tá tú? Ímar. Táim go bra, agus tú féin? Pól. Táim go díal, an bhfuil tú single? Ímar. Tá. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a sliomh. So many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhain sibh tanamhas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.